Nē! Džiki, score! Laukumā pakomentēšu, ko es daru. Tikai NHL pielikt tiesnešiem un stāstu, ko viņi. Aiziet, Mārtiņ, tavs izgājiens. Jūtu, ka Mārtiņš šodien man nodos un iestīs savos. Es pilnīgi jūtu to. Nozag man pozīciju. Šodien betonēšu uzbrukuma vidu. Jaunieši gatavi? Jā, atceramies, outs nav goals. I play 1-on-1 against you. Ļuvā! Aiziet! Nekā nebija. Aizsardzība. Uz nulles aizsardzībā šodien. Obā! Harcogs izdomā šo nadot spēli. Obā! Aiziet! 2 pret 1! Ļoti labi. Vajadzēšu Viktoram pateikt, ka nevajag trenēties šodien, ka man vakarā jāiet futbols tāpat spēlēt. Atvēlt suta mazos tur. Ļubo, very good technique. You know Anatolijs Kreipans? You know who is Anatolijs Kreipans? Who? You. No, he's the best commentator in the world. You need to know him. Come on, Ļubo. Kontriks. Briesmas. Labi, viss kārtībā, aizsardzība. Yeah, okay. Don't block me. Okay. Tiesnēs, blokste. Bloķē. Jānka ar bumbu tas vienmēr beidzās slikti. Labi, Jānka, piespēl pretiniekam. Tā stūris. Es pieslēdzos. Mans laiks. Ew! Ļuvā! No! Nē! Jānka vēl iest otro golu, viss. Futbolu jābeidz. Bučus nāgals jākar ir viss. Ja Jānkas ir gols, tad taču buči ir jākarina. This is blue. The other one is purple. It's not blue. So now you need some sunglasses to play, like, you know. So let's go. Stuga, you need to play winger. We play the position that we don't play, you know. So Kiga. Hey. Bravo, Stuga. Jiki, play. Janka, take this ball. Let me touch a little bit. No, put it in my leg. Those kids they play good, eh? But there are so many. Stuga! You play or not? You stand there. This wall. Yanis! Janka. Bravo, Giga! Jiki, score! Whoa! Hey, you let him go! Ooh. He want to put. I stay up, Pana. So no, you are not lucky. Next time, yeah. Next time. So next time you need to make faster. If I open leg, you put. Good game. Good goalkeeper. You save, but we score 1 goal. So, and we had only 1 chance. You had 10, but you know we have good wall.
want to do like this. Like this. Cheese! Un, ja jūs neesat abonējuši mūsu kanālu, jūs esat ļoti slikti cilvēki, tāpēc pirkstiņus gaisā un abonējam mūsu kanālu.